1, 2, 3. I've been running from the pain, trying not to feel the same, but it's a shame that we miss again. See, my confidence is shaking and my heart is feeling vacant, so you try to fill it in. You said I could fix the broken in your heart, your words saying, darling, but I don't know why you're shooting in the dark. I got faith in nothing. But love, pray for me. I never had somebody, so I don't know how to love. Ya, secara harfiah adalah Makassar sang juara. Ini adalah obsesi. Witel Makassar berhasil meraih predikat Best Unit tahun 2018. Memastikan bahwa konten-konten kreatif tercipta dalam film tersebut. Juga memiliki kegiatan Bawang Karaeng Futsal Championship, di mana kegiatan ini sudah menjadi kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh karyawan. And the most inspiring culture agent diberikan kepada Sapuan. Untuk the most inspiring culture booster diberikan kepada Dana Dan selamat untuk Dana Intan Satari dari Witel Makassar. Tolong dari kelompok Witel. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Makassar juara!